don't forget to subscribe and help the channel get to 170,000 subs. Welcome to Amabenzo to TV. It's the Petro Premiership. Kaizer Chiefs 1, Stellenbosch 2. I'm joined by Mike and TK. Yes, you. Sure. Hey, akwaphetha. Angazi ngizothina abantu. Eish, Rodman. Ngiyaba. But ngiyajabula ukuthi iChiefs namhlanje bamfakile. Yes. Umotrick wethu lo. Yes. Umotrick wethu. Yeah. And then sesifuna ukubona uShinga. Yes. Uthi uShinga usenza kanjani. But okay, lama substitute i3 lawa ngenile uChabalala uVilakazi uCele ayikho into bayisenzele yona. None. See. ayikho into esenzele yona but into engayikhuluma manje omunye next week Saturday Saturday I know this coming Saturday uzophuma ngechopper la omunye la uba ujiraf after forward ujiraf yabona Steve uyabona ujiraf uzophuma ngechafu ngechopper la and afuna uSAPS kufuna yamasoja lethi ayifuneki kufuneka yamasoja but okay into efunekayo ama player okay uChiefs udlalele kamnandi sure but enye into ngale ku left back uMako ayikhonto sinika yona it's poor waba kasama uIshinga or Cruz because masingathola lo mfana singayithola i5 ngakutshela manje akhuluma iqiniso akhuluma iqiniso masidlala nePirates hayi mangathi kunemako ngale uzothola 5 inya singayithola because labafana bayeza ngale kule flag yakamako uMako ayikhonto sinika yona it's nothing and enye into futhi le system yama ticket hayi asikawadi ayisebenzi ngifike la ngo-6 but ingene ngikhema seyiqalile I think uBrahma ikule yakhuluma last game ayikhuluma lento ukuthi hayi ithi lento le yabo isystem yakho ayisebenzi but namanje hayi because wabona Saturday akuzonyiwa mabangenza ngale lento le akuzonyiwa but Khosi for life Makhosi next Saturday asibuye sonke singaphela umoya Khosi for life Mike uyibone jwang re ke qale ka re le hape le utlwile bohloko Stellenbosch sense thato ya sona mfowethu wa bona if ntwe Kaizer Chiefs ne yetsa ka jeko ke ba tlo yetsang ka Saturday and then re tlo vaya hampe bafana ba Pirates ba kitima o ile wa bona ba re ke pejana ya matha ya kwa ijika honamo aba batle batho ba ne ba le ka mo batlala Nqobo ba re ke mine ke Nqobo ne Nqobo ke motho a Nqobo man Qele o slow o ne a seyo and then ke motho ile ngore if ne ba batla mmona hore o jwang nkebe ba startile ka yena and then hore ha better ba khone ho montsha performance ya Maboya ibile best than Qele a yentseng because nane ke ipuditse hore ka he Sundowns e bolaile Pirates Botakalane ba e boloka Pirates nane re tlo bula Tombstone e be sikhombozo sa hore Pirates ba ijile 3 times in a row but kwa manje a hona ntwe re tlo yetsang ba tlo botsa maka so ke swabile but le Khosi Real rata and ke kopa di supporters sa Chiefs hona le ntwe ba sa ile mogeng supporters sa Chiefs ke kopa di dule ko dipaleng tsa kada ba tlowe ko masaiteng because bulwetsi bo ba one goal bo tlo fela ba ka mo masaiteng ha ke bazame ba ile ko dipaleng tsa kada ba shape scoopul kada because bafana ba heba attack kada aba bone next and ho ka sheba ka mo always re kora ka mo fela ka kwa re kora so ke a le kopa Makhosi ka game ya Chiefs le shapeng scoopul ko dipaleng tsa ka kwa re tlo ba mnati. Thank you Mike.